Go gambling! Aw, dang it. Aw, dang it. Yo guys, bugün sizlerle kalan sandı 11'ge köpeytini körüp çıkaydı. Misal üçün ben 33'te 11'e köpeytim kelip kaldı. Anı köpeytkende birinci olup iki sandı uşul 33'tü başı menen ayağını жазып alabız. Anан ortasına ekөөsүн koşkon çıkkan жоопtu жазабыз. Başka sanlarda tekşerip көрсөңүздөр болот. Эми 11'de 69'ga köpeytip körөлү. Misal üçün 69'tu koşkondo 2 san çıkıp bolot, 15 болуп калат. Ошондо не кылабыз? Ошол 6 менен 9'tu baş менен ayağına жазып, çıkkan жоопtu жазып, алдындагы 1 sanды 6 koşup беребиz. Ошондо 759. Эми 4 орунду sanды кандай кылып 11'e köpeytini көрүп чыгайлы. Misal үчүн аны бизде baş менен ayağындагы жазып алабыз. Анан калгандарын bir-birinden koşup çıga беребиz. Ошондо жообу чыгып калат. Калькуляторго салып көрсөңүздөр болот. Ушул мисалды өзүңүздөр текшерип көргүлө. Кийинки сабакта эми анык тамырлар боюнча тема болот. Андыктан күтүлө. Лайк баскыла. A few moments later.